tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, ngagmay may salaang tuy channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Naimbag abigat mo, Trinidad anak kaw. Nay, apayan anak kaw, di ka mutan sumungbat. Sa dino ti ayan ni Julio nanang. Ay nagrubwatan anak kaw. Anya? Apay, ada ka di masapol mo kan kwa na. Nakasapsapa mutan nanang. Tala 7 nga agrugi ti trabaho da anak kaw. Kat no alas 6 pa'y lang matiagsapa nanang. Dayta ka man ako nakaw na anak kaw. Ay nawaw, adalakit di kalukwan nga aramidan da dya Julio. Relax ka lang ka day anak ko. Bigat anapudot ti ulam. Makadlaw ako nanang. Nay, si Kamat Gayam, Mari Trinidad. Naimbag abigat mo. Kastamat kan ka, Mari Hilda. Anya ti umay mo gatangan, Mare? Sa anak agumatang, Mare. Ne, apayan, Mare? Kasla, saan kamatan ang makaisang? Apay, anyat napasama kaya? Makadlawak nga rod iti asawak, Mare. Ay nawaw, anya manan ayat ti kalukwan nga inaramid day ta Julio, Mare. Kanayon ang masapa arumwar, Mare. Day talaan? Atapag, nga da sa bali na ija office da, Mare. Si kakit dimot, Mare. Para nasapa lang arimor, ada-adago sa balinan. Kasano nga rod, no husto ti atap ko, Mare. Kasano, no adda talaga kasinsin-narak na ijay, Irwar mo man kit de dagiti kawis nila kay Mau Trinidad anak kaw. Amangan no adda ti maalak nga ebidensya dito inanang. Ay nawaw, ebidensya. Tulungan nakman kit di. Pakirwaryo dagiti nagsukatan na iti siledme. Anya, agawaan nyo, tama nga no pawid ang dayjay. Nasken amalpas ti panagimbestigak sakbay nga agawid dayjay tao. Ay naanya aklas ya ti ebidensya asap-sapulam anak kaw. Ebidensya, apod no ti atap ko nga adda babae nila kay ko. Iso akanayon amasapa arumwar. Ay na, awan ano kasta. Day tanto ti pagrugyan ti sanyo apag kinawatan anak ko. Ay gayam, di yung manan ibagbaga iti asawak ti may papan iti panagim imbestiga ka nanang. Ang mga numaylaw an yung tumanan nga agistorya ken kuana. Di Julio ti sumbungad anak ko. Ilakyo pa'y laang tiri daw nanang. Ay nawaw, nalabasan ti kastang arabidam anak ko. Ilakyo pa'y laang, tadyak na isubli dagiti kawas na iti aparador. Ang mga numakadlaw ti loko. Ay, jak amuken ka anak ko. Aramidan nyo latan ti bagbagak nanang. Di yo pa'y iluklukat. Syaktun ti mangilukat inton madamdama. Ala, sikat ti makaamaw. Gam kita Di nakiramraman kadagiti kalukwam. Nalawag kaday. Wen nanang, relax kayo laang. Sa anak nga ag-recruit iti kadwak nga agimbestiga. Kabailak daytoy nanang. Apay na kabaybayag ka may lukat itiri daw, Trinidad bakay? Ay, kwala kay. Sa payag kalkalingatan ka. Anda ka di parikot?
Ay, awan matkit di lakay. Kinapudno na. Kaririing ko laang. Si Kangay. Apay nga itakalangan nagawid. Uwan taado ti naramid mi a report iti office. Manan? Katuwan mat. Apay, saan ka amamati? Mala, mudto yung tabag mo. Agpalas ka matlaangan. Tamangida sarak iti kanan tayo. Itaman pa ya saan na napulot ti ulong bakat. Awanan ti ado asao. Agawam kit di. Inton kwan, ibabawi. Ay nabaw, nasapa ka mat ang nakariing Trinidad bakat. Wan tay saganak ti balon mo lakay. Nalpasen. Anya? Agpilisak lang, tagrubata kon. Nasapa pa'y mat. Wana, masapa nga agrogrog iti trabaho. Amo matanas kan nga gagatak. Tapno may promote mo't na tao Di baga makit di. Ada kasinsin narak mo iti office yo. Iso akanayon masapa ka. Adala ang maduktalak. Agsagana ka talaga kanyak. Oh, napauli magkamutan bakit? Ay ko. Okay akla ang lakay. Ay, nawaw. Sa dinaw ti papanam Trinidad anak kao. Sumuro tak itinalaing nga asawak nanang. Anya, adala ang kayat ko apanagnagan. Ay, masapul aya nga aramidam ti kasta anak kao. No nasken asumuro takken kwa na. Tapno masungbatan dagiti sa ludsud ko. Aramidak nanang. Amukon, no asino ti babae nila kay ko. Hazel tinagan na. Kasanubat ka amom anak ko. Basta, Hazel tinagan ti babae nila kay ko, nanang. Ay, una yan ti kasta. Agpakada ako, nanang. Amangan kit dinudyak masiputan ti pagturungan ti nalaing nga asawak. Nakitam ka ni tinakita pare Julio. Anya ti nakitam pare Alberto. Di mo ka tinakita sorsorutan na kanibagat mo. Anya, ita niya kumaaga po sumurot ni Trinidad diti office pare. Ay dati saan tayo nga mo? Nakita ka nagturong iti parking lot itay pare. Aganat ka. Amangan no agim imbestigamot ton ti asawa. Awan mat kalukwan nga aramidag pare. Among mat nagiti babae. Nalaing nagiti ang sospetsa. Numaminsan, wari tag-tagainap da, panunutan da apod no. Uning agpesaw, adakat madlaw ko kan bakit itay agsapa. Makita pare, mga no agim imbestiga ni bakit mo iso akasta. Ang bayam nga agim imbestiga aging gaakay kayat na pare. Awan pagbut nga, taawan matdakas nga aramidag. Si kamat ti lumabas, Mari Trinidad. Sa dino ti nagapwam? Di talaang, Mare. Sa dino nga road, Mare. Iti pagtrab-trabahuan nila kay ko, Mare Hilda. Anya? Malagip mo ka tay na istoryak kan ka di na minsan. Akanayon amasapa arumwar nila kay ko, Mare. Amo ko, no asino ti babae na. Ha? Asino mat nga iti babae na, Mare? Asino pa'y kuma? Dayjay Hazel Hazel? Wan, Hazel tinagan ti babae. Katrabahuan na. Anya? Salud-sudam tuman kit di kanila kay mo, Mare. Mabainak namin asumrak iti office da itay. Nagpatingga aklang iti parking lot. Numabalin, alaan na matlaang ti contact number da dya a babae. Tapno nalakaklang ang makontak. Kumusta nga iti napanam Trinidad anak ko? Nabiro kam ka day, iti bagbagam nga agnagan iti Hazel. Saan pa'y nga rod nanang? Nagpatinggak lang iti parking lot ti kumpanya pagtrabahuan ni Julio. No, sino ba't ngamin tinakadamdamagam Nga Hazel tinagan ti babae nila kay Mau. Basta, reliable source ka di mo lang anak ko. Abangan mo no inulbudan na ka no asino banday ta nang idanon ken ka. Ay nananang, maamamok to no asino dayjay Hazel.
Ay na, imbis asay sayangam ti oras mo kadagita abanag nga awam magkais-is ka na. Mapan ka ki di makipurdiya tapno matulungam nila kay Mau. Ay sana mabalin nanang. Sigurado ak aday jay a Hazel ti makagapo no apay akanayon a masapa nila kay kung nga ag-report iti office na. Nasaya at matasimmang putkan, Alberto. Adaman ti saludsudak ken kalakay. Ano dayta, Hilda Pakit? Adda ka di katrabahuan niya ang agnagan iti Hazel? Hazel? Awan ba? Apay ka di? Sigurado ka? Putno ti bagbagak. Kapaya. Sino dayta, Hazel? Nadakamat laang ni Mari Trinidad kanya. Alya. Hazel kanu tinagan ti babae nila kay na. Katrabahuan niyo kanumat. Pinawaw. Awan nagdagan iti Hazel na katrabaho ni Bakit. Unay kan. Isumot nga mintin ako na ni Mari Trinidad kanya. No asino nga tamot at inangidanon ken kwa na. Salud-sudan kini kumarim. Basta siya. Awan ang mamok na katrabahuan meng agnagan iti Hazel. Agkapita pa'y Marihilda. Agyaman ak Mari Trinidad. Anya nga mintay ko na mga umay mo ibaga, Mare. Sinaludsod ko kanila kay ko ti maipapan iti ibagbagam a babae nila kay mo, Mare. Kat, anya nga iti ko na Mare. Awan kanu ti katrabahuan dang agnagan iti Hazel. Kasano ko mga awan, Mare? Kasano nga awan? Kat no natagtagainap ko kat nga rod. Anya ti ko na, Mare. Natagtagainap mo lang nga da babae nila kay mo? Wen, Mare. Dayjay a Hazel ti makagapo no apay akanayon amasapa iti pagtrabahuan na. Ay awan mon Mari Trinidad. Tagtagainap lang mo't gayam. Saan aya sinyalis dayjay, Mare? Ah? No nakitam a mismo, mabalin siguro, Mare. Ngam no tagtagainap lang. Dayta ti saan ko asigurado. Makakatawak man iti dayta Mari Trinidad, Alberto, lakay. Apay di kumarim Trinidad, Bakit? Malagip mo ka daytay sinalodsod to ken ka idi na minsan nga aldaw, lakay? Di may papan ka di tinadya, Hazel? Wan, Hazel ka no tinatagtagainap ni Mari Trinidad a babae nila kay na. Kung nagtumot namin ka, awan katrabahuan ming agnagan iti Hazel, Bakit? Ibagag tuman ti may papan iti dayta kan pare Julio. Ay wan, idanon mo tukin kwa na tapno ammo na lakay. Ken no mabalin lang, ibagam nga ipalawag na anaimbag ka ni bakit na no apay amasapul amasapa nga agreport iji trabaho yo. Tapno saan nga agsuspit siya jay tao. Kasta ti arabida kinton bigat, Bakit? Masapa ka manan arumwar ita, si Kahulyo. Ay nawaw, kaslasaan ka matanay ruwam ang masapsapak arumrumwar, Bakit? Agpudno ka man kanya. Asino ni Hazel, ah? Hazel? Agin didi ammo ka pay laang. Ay nawaw, awan amok dita, Bakit? Iso ka diti makagapo, no apay akanayon ang masapsapa ka nga rumwar, ah? Ni, o sino mo't tinakadamagamit ti dayta? Di mon saludsudan. Song batam kit diti saludsud ko. Awan amok a Hazel. Jak mo dayta a tao. Si kakit di mat, no sino man tinangidandanon kan ka ti dayta. May salang ti sigurado. Inulbudan na ka no asino man tinangidanon kan ka. Apay nga rod akanayon ang masapa ka nga rumwar. Saan ka di nga imbagak kan amasapa ak taad da habhabulag. Kaya't kumatan ti may promote, Bakit? No saan mo maawatan dayta? Ay kat adakan kan, ah? Ah? Pangaasim ta di kag kasta. Trabahok ti maapektaran iti kasta nga aramidem. Nalabas ba man, tikas jay apa nagsasaom iti asawam, Trinidad anak ko. Ay, no saan ngagpud no, inal daw ang makangag day jay Julio kanyak nanang. Ilibak na pay lang amin, natagtagainap ko lang arudan, nakitak idadwa,
Ay nawaw, ulitan man da imbagam anak kao. Nalawag tinakitak iti tagtagainap ko nanang. Iso akanayon ang masapsapan nila kay ko. Tagkit-kita da iti dayjay a Hazel iti office da. Tagtagainap mo lagayam. Kasta ti reaksyon mo. Wan ta sigurado ak nga adda ti kayat asawan dayjay nanang. Sinyalis dayjayan. Ay, sinyalis ba't alawlaw at manak ko? Tagtagainap la dayta. Abangan no daytan tipik to tinalabas apa nagpampanunot mau. No kasta makitkita mamasapsa pa arumwar nila kay mau. Nga ta, nana? Ba't trip ka sa mga parehulyaw? Itay pa yung makatlawak Kasanumat ngamin pare Alberto. Pagsuspetsaan nakit din ni bakit ko nga dati sa balik. Huwag kagpasaw. Adakat na istorya ni Hilda kanyak paray. Istorya ka ni bagat mo kenkwana. Anya deta pare. Anya kumapay. Ti may papaniti babaim. Anya? Huwag pare Julio. Kanayin ka kano amas sa paarumwar. Hindi kwan. Natagtagainap ni bagat mo nga na babaim. Hazel ka no tinagan na. Katrabahuan tayo. Ay nawaw. Adda ayamat Hazel katrabahuan tayo. Tagtagainap na lagayam. Ang makapagsaw kanyak. Ay na. Gusaritam ni bakit mo pare. Ipakaawat mo nasayat kan ko na. No apayanas ka na masapa kang agribort dito'y office. Tapno saan nga overthink. Kumpurmi pa ikit din ti matagtagainap na. Trinidad bakit? Agtugaw ka man tagsarita ta. O anya, nakarik na kamutlangan. Ibagamon ti pudno kanya. Tagtagainap mo lang matgayam dayjay. Ay, uray pa'y. Sinyalis dayjayan. Sinyalis nga adda babaim. Iso akanayon ka amasapa arumwar. Bakit? Saan mo't nga amin na tagtagainap kat pudno? Natagtagainap mo lang siguro dayta. Gapoy tinalabas apan ang pampanunot mo. No kaya't mo, sumurot ka kanyak iti office inton bigat. Apay kumapay laang. Tapno si ka mismo timang panagnag nga awan katrabahuan mingagnagan iti Hazel. Ken tapno agsarden kan. Ngamin, apiktadon ti trabaho iti kastangar aramidem. Sige, lakay. Kasta ti aramidag. Pasensya kan, noon naapiktaran ti panagtrabaho mga pukan niya. Inton maminsan. Pangaasim ha, sana kung kumpurmi ti pampanunutam, tatrabaho lang ti gagarak iti office, saan atapno agbabae akas iti pampanunutam. Ay, nawaw! No adda parikot yung agasawa, pagsaritaan nyo anasayaat. Iti kasta, saan ang madadaal tinasayaat alindangan nyo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang
Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Sigurado kayo kadiasan kayo ngagkapi, tatang? Sa aray, mayla anak ka. Agawid akaw. Nasapa pa yung tatang? Agawid akaw sakbay paya sumangpay tinalaing nga asawam. Aging ka di itakat kagurayo ti asawak, tatang? Ay nawao, saan ka dayan ay bagakken ka? Ajak kayat ti manugang agtatakaw. Nagbalbaliwan ni Jojo, tatang. Ay, awan lat amaw anak kaw. Awan mo ti makita ka pa nagbalbaliw ken kuana. Sa dino tinagkapwam si ka Jojo? Di talaeng may labag. Ay nawaw, sa dino adita? Di mo ibaga nga damanan inaramid mo akalukwan? Si kakit di mat bakit. Kalukwan na tagos ay. Apay nga rod akas tatilangam. Sapay, adda sugat itirupa kan tumang mo. Naan ano dayta? Ibagam tipod no, tano saan? Maturog kay Jarwar. Relax ka di lang, bakit? Ang tugaw ka na mga ta. Ang daginatang ko nga pagsangwan ta. Ang pudno ka man kanyak, Jojo. Ada samot man ang biniktimam. Di ka nagsaludsod. Ang tugaw ka kideng ta pagsangwan ta tilitsyon manok aginatang kaw. Sa dinaw ti naggapan nila kay mo di kalman. Mayla anak. Dayta ti jakam mo, tatang. Nakita ti sugat iti rupa ken tumeng na iti limabas iti paraangan mi iti kalman. Di namat nga ron ibagano nakaalaan na iti sugat na, tatang. Komporminto met nga may ti papapanan na. Nalabay nga daman ti kalukwan nga naramid na. Di kay kumaagsaw akas ta, tatang. Di mo kanunungan ti kalukwan tagtatakaw nga asawa manakaw. Agbalbaliw to ka di, tatang. Mas dawak matken ka, ta maanusam ti kasta klase ti asawa. Lusyak ay, jak kaya ti manugang akasta. Mangibabay! Ay nawaw, apay analiday ka anagawid, Carlos lakay. Anda parikot, Susana bakit? Ha? Anya day chay? Naksayanan ti taraken ta kaldeng. Anya? Inulit-ulit ko binilang itay ng talaga kurang. Ay na, amangan mo't no adalaang di ta igid-igid lakay. Nga ta, bakit? Makita tayon tulat ta ka day. Saan na nga ta tinakaw? Amangan kit dinuin lako dagaya mo ni Jacinto. Wano amangan do pinartitan. Diyan na dramag ko, mapukpukaw ti kaldingyaw, Carlos. Saan pa ya sigurado na nasita ang atapag ka tinakaw dan? Ay nawaw, sayang mait. Sapay duha ti mapukpukaw na na. Ay ti kulay ti kaldingyaw, mapukpukaw. Brown na na. Aguray ka. Dagat nakita ka kalding aguyod-guyod ni Jojo, di napalabas sa lawas. Anya? Brown madlaan ti kulor na. No kasta. Talaga tinakaw na ti kalding may na na. Ay, sana ka sigurado no ni Jojo tinangtakaw. Ngam sigurado ak, nga iso di nakita nga daguyod-guyod na akaldeng. Tumit nga minken ka, Susana, bakit? Talaga tinakaw na ti kalding ta. Asino nga'y tinangtakaw? Ni Jojo tiyang tatakaw, bakit? At daw witness ka. Ha? Asino ti witness mo, Carlos? Ni Nanasita. Nakita na ni Jojo nga daguyod-guyod na kalding, hindi napalabas sa lawas. Anya? Dahil tatipod na, bakit? Ang saan tayo mat asigurado no ti kalding taday chay lakay?
No siya, sigurado ako may sutin ang takaw iti kalding ta. Umanayon, tinaibaga kanyak ni Nanasita. Ay, di ka agdardarasudos lakay. Di ka agpabasol no kurang ti ibidensyam. Kasla okay lang, ganun ka. Ore mapukpukaw ti dua kalding ta. Saan akas talakay? Kaya't kula ang ti makasigurado. Kasaritak pa'y nga umuna ni Mayla. Sigurado ang matulungan na ta. Anya ti kuram sita, mapukpukaw ti kalding la Carlos ken kapitana. Wen, bukto. Kat amangan no ti manugang mau ti nagsakaw. Ay nawaw, ada ka di pamanak na kiyaw. Nakita ka na guyod-guyod na kalding idi na minsan. Awan ti taraken da kalding, saan ka day? Naglukon na siya tao. Talaga siguro asaanan ngagnakam. Kasaritam tuman di manugang mo. Amangan no ibaga na ti pudnuken ka. Sapay nalaing na siya ngaglibak. Ada ak maawitness no bilang. Kasaritak daw ni Mayla. Isuntulatan ti mangibaga kanila kay na. Ay, narigatay. Sigurado aguraan na ti manugang kaw no agsauak. Sa paisan kami mo't nga okay iti day siya adyo diyaw. Diyaman nga minamaw ka ni Mayla. Isu pala ang matinakiasawaan na. Ada ka na ni Jojo, Mayla, anak ka. Ada na panan na tatang. Apay ka di? Nadamag mo ka rin ti may papaniti kalding na kapitana ama pukpukaw. Kalding? Nilakay mo ka no, mati nakita ni Sita nga da kalding aguyod-guyod na. Anya? Kasaritam tao ti asawa. Nagluko na ta tao. Kalding pala ang na kapitana ti pinuntiryan. Agsagana day dya Jojo kanyak. Talaga anak ka baba, hindi ka stangar aramidan na. Kung nagtumot nga may na sinaamid ay, ang di nakmat pangpangag. Nagkarimat kanyak ngagbalbaliw tatang. Kahit itangay, adda ka day nagbaliwan na. Istoryaan nyo man kanyak no anya tinakita yun, Nanasita. Ay, nilakay mo, Mayla. Nakita nga na guyod-guyod na kaldeng, hindi na palabas nga aldaw. Saan nga nga isuday diya, iti kalding da kapitana, mapukpukaw? Sigurado kayo ka di ani Jojo nga asawak tinakita yun, Nana? Ay, uwan. Sigurado nga iso tinakita. Ay, nawaw. Isumat lagayam nga adda sugat iti rupa ken tumeng na idi na minsan anagawid. Hey, narigat at talaga no kasta di asawa. At adda ang gumuran ni tatang ken kuana iti kasta nga aramiden na. Hey, mawatak mo ni tatang mo, Mayla. Ay, uray sakmat. Yak magkaya ti manugang agtatakaw. Naimbaglangan ta nasalaw ka dito'y dalan, Mayla. Saanan ang masapol ang mapanak iti ayan nyo? Ada ka di ibagayo, kapitana? Wan, maipapan iti dakas nga aramid nila kay mo. Pasensya kayo na, kapitana. Diyak amo ti may papaniti day tabanag. Saan ko pa'y nakasarita nila kay ko? Mano ka di nga mina na kalding yun, ti mapukpukaw, kapitana? Dua akaldeng, Mayla. Agparikot nga ron nila kay ikaw. Plano na ngamin nga ilako day dya akalding ita a Disyembre. Inununaan damatan. Kasaritak to nila kay ko, kapitana. Numan pa'y tapod no nga iso tinagtakaw. Siyak ti mismo amang itulod ken kuana ija barangay hall. Agyaman naklaunay, Mayla. Awan na nyaman na, kapitana. Saan ko akanunungan ti kasta nga aramid ti asawa?
Kumusta nga, Susana bakit? Nakasaritam ni Mayla. Wan, nasalaw ko di tadalan itay lakay. Anya nga, iti ko na. Saan nakanupay ang nakasarita nila kay na? Kasanong arudan na itangay. Lugi tamutan ay iti kalding at tinakaw na niya ajujaw. Di ka kadi madanagan lakay. Mayatmat ni Mayla at tumulong. Sa bagay, damot ket din ni nanasita awit ni Stayaw. Nga oray ilibak ni Jojo ti aramid na. Naimbag mo tanagawid kan si ka Jojo. Ay nawaw, anom na ita dos por dos bakit? Agtugaw ka. Ay nawaw, aping kami na ya. Agtugaw ka. Kapag saritaan tatimay papan iti kalukwan ngay naramid mo. Anya kalakit di mo tan bakit? Agtugaw ka no, di mo kayat nga disto to'y dos por dos kan ka. Wanang, agtugaw akon. Pudno ka di asikatin ng takaw iti kalding da kapitana, ha? No kasta, kalding gayam da kapitana na chay. Apay adi ka sumungbat? Ay, awan amok di bakit? Anok kumati kalding da ngay? Adda nakakita kan ka. Asino may? Ni Nana Sita, ti ko na kanyak, ada guyod-guyod mo akalding idinapalabas alawas. Patpatsimbot ni Nana Sita, bakit na dyan? Nakapsuta yung ti panagkita na dyan, bakit? Aniya nga, iti ko na ni Julia, may anak ka. Imbaga anak ka na, iti pudnokin ka. Ilibak na nga ron tatang. Saan ka nung nga iso tinagtakaw iti kalding da kapitana? Amuyo pa iti kunana. Nakapsut ka no ti mata ni Nana Sita. Amangan no ipagarup na lang an ni Jojo tay nakita na nga oray saan mat. Uy, bakit ni Sita? Agam napigsalat tama na iti mata na. Day tamat ti paglaingan ni Jojo tatang. Ti aglibak. Apay nga may nga awan manaknakam na yata. Binulan samat nga iso ti isyaw dito'y barangay tayaw. Katwan matatang. Binulan nga iso ti tapuan dito'y lugar tayo no may papan iti kalukwan. Syakto pa yan ti mababain kadag iti kabarangayan tayo. Ang basol mo matlaan. Iti kadaw tinagdaton kan ka ijay. Iso pa lang matipiniray. Kumusta nga ay Mayla? Nakasaritam ka din ti asawam? Wen kapitana. Nasayaat mo't no kasta. Kat, nagpudno ka din? Saan pa'y nga ron kapitana? Saan ka nung nga iso tinagtakaw? Amuna ka din nga ada nakakitakin kwa na? Inbagak mat. Ngam tisungbat na. Bakutan ka no ni Nana Sita. Nakapsutan ti panagkita na. Iso adakkel ti posibilidad na saan ni Jojo tinakita na. No kasta, marigatan tayo nga rod amang sapul iti agtatakaw. Aramidan tayo ti amin. Tapno maduktalan tayo ti pudno kapitana. Rumbang lang nga agsungmat. No asino man dayta nga agtatakaw. Mabiit man lang, Mayla. Ada na patag nga ibagakan ka. Anya dayta Nana Sita. Ada na tibker nga ebidensya tayo. Ay nawaw, saan kayo maawatan Nana Sita? Ay amom ni Alex. Wen, apay ni Alex Nana? Ada kin kwa na ti ebidensya. Anila kay mo tinagtakaw iti kalding da kapitana. No kasta, nas ka na makasaritak ni Alex. Awan, mapan ka itayan na. Adakin kwa na ti video, kanladawan amang ipanagnag apudnaw ti bagbagak. Agyaman aklaunay Nana. Itangad dan ebidensya, saanan ang makapaglibak pa'y dayjay at Jojo. Mamin ano ka din nga ibagakan ka? Asa na sakti ng takaw iti kalding da kapitana, bakit? Nangalaam nga ron iti sugat iti rupa kung tumang mo iti na minsan anagawid ka. Saan nga agbala ni Nana Sita? Kan napigsapay laang ti panagkita dayjay.
Ay nawaw, bakit ang radya ko naklangarudan? Ang mga may pagarup na lang nga sakti nakita na nga oras saan mag. Saan laang anina na sita ti witness itinaramid mo? Ha? Adda ni Alex amang ipanagnog apod no ti bagbagan ni Nana Sita. Apay ngamin aya, apat patyam na kita at tao bakit? Adda video kan ladawan nga impakita na kanya. Kaya't mo ka di makita, ha? No nakapaglibak ka idi tabaketan ni Nana Sita witness. Saan kan ama kapaglibak ita taaddan video lakay? Tumakder kan. Tama pantay di ayan da kapitana itamat laang. Jakmat ama kalding gayam da kapitano dahil dahil bakit? Kalding man da kapitana wano saan kamalilat ta tinaramid mo. Ala, agawa am ti tumakder dita. Pangasim ta, i-delete mo dahil ta video bakit? Ay saan? Ebidensya da ito'y. Tapno saan ka makapaglibak. Ipalubos mo ka dahil, may babayin ti asawam. No iso ti pagnak ma'am, apay kit din asaan? Pangasim ka diya bakit? Tumakder ka dita, wano awagak ni kapitana, taumay da kasukunan dito'y balay. Anya nga, pinagsasaritaan nyo ka na kapitana, may anak ka. Imbaglaangan ata nagpaariglo da tatang. Lukas ta, at nabayadan niya. Bayadan mo't ni Jojo Bayadan na ti kalding at tinakaw na. Una yun dahil sa manugang. Awan samot ang tinasayaan nga aramid na. Pasig mo't apakaibabainan ti pamilya tayo. Awan nga ron tatang. Luapay nga men nga iso ti pinilim. Anya nga ita. Sakit ti ulo mo't ti ipapainakin ka. Shhh! Tangiwat yu tatang. Amang numangag ni Jojo. Ad-adda nga umadayo tirik na nakada kayo no kastalaang. Oray basol na matlaang. Yak kaya ti manugang agtatakaw ko naklangarunan. Oh, apay akasta tilangam Jojo. Gusto ni tatang bakit? No kasta, nangag mo ti saritaan mi ka ni tatang. Uy, basol ko matlaang. Basol ko no apay nga dayo tirik na ni tatang mo kanya. Kasdya talaga ni tatang, no dakas ti aramid mo. Prangka na dya tao lakay. Aglalo ita, tadamanan inaramid mo, apakay babay ng ti pamilya tayo. Ikarik bakit agbalbaliw ako. Itikas ka, saan nakakaguran ni tatang mo? Rumbang laang nga ipanagnak mo, apod no ang nagbalbaliw kan. Tano saan? Sinaan ka na talaga. Aramidag ti amin, tapno sana mapasamak na ita bakit? Manipo dita, isardang ko ti pa nagtaktakaw ko. Promise, bakit? Ay kat aramidam di ka agpatingga iti sa ulaang. Ay nawaw! Liklikam ti dakas nga aramid, tapno mayadayo ka iti mabalin apakay sagmakam. Iti kasta, maragsakan met ti katugangam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.